debhizinisi. Silo semhlaba sisesekuleli le Federation of Malaysia sibe nemihlangano lesabalele lebheke ukuthi ilekelele iphindze futhi izuze live leSwatini emkhankasweni walo wekuthuthuka liyembili. Silo semhlaba sisesekuleli sihlangane nenkampani leyakha imigwaqo yelitiyela leProbase yalapha kuleli nelibhange leExim Bank lelibheke ukuthi libambise leSwatini ngetimali tekuqhuba umsebenzi wekwakhiwa kwemigwaqo. Ingwenyama beyisingithwe izinyane umvane Nkosi Lindani, indvuna yetangephandle nekubambisana lamanye emave, imbongapholile Shakhantu, indvuna yetamabhizinisi netekuthengiselana umhlonishwa Mancoba Khumalo kanye nalongcusele live leSwatini kuleli Lusiba Menzi Dlamini. Buhlobo emkhathini kwalenkampani nelive leSwatini kanye nalelibhange bacala ngeminyaka wa 2012 ekubeni ingwenyama ihlangane nalenkampani. Esigabeni sekucala salomhlangano lenkampani yakhe imigwaqo lelinganiselwa kuma-kilometers langemakhulu lamabili nelishumi nakunye 211 kilometers lobite imali lelinganiselwa etigidini letilikhulu temadola aseMerika ngokusekelwa libhange leExim. Tindzawo letikhonile kuzuza kulesi sigaba tifake ekhatsi etiyeni, Enkoyoyo, Esigangeni, Kancesi, Maphalaleni, Mkhwakhweni kanye naletinye letimbalwa even leSwatini. leSwatini nalenkampani libheke ukuthi lichubekele esigabeni sesibili salomsebenzi lobheke ukuthi nawo ibide imali lelinganiselwa etigidini letilikhulu temadola aseMerika. Lesi sigaba sibheke ukuthi sichamuke nemigwaqo lengama-kilometers langemakhulu lamabili namashumi lasihlanu 250 kilometers. Silo semhlaba siubeka embili umsebenzi wokuthi leSwatini likhange bosomabhizinisi nebatshaltimali lababuya kulamanye emave labatawubambisa live ukuthi likhone ukuthuthukisa umnotho walo lakhe namathuba emisebenzi. Lokhu kubonakele nangesikhathi ingwenyama ihlangana nenkampani yaloliwe yakulelive le-Federation of Malaysia liyetiwa ngokuthi SMH Rail. Ingwenyama ibenet ingxoxo nalongusihlalo aphindze futhi abe ngumcondzisi walenkampani yaloliwe PK Nara dekubuketa ukuthi live lingazuzani ekusebenteni nalenkampani. Inkampani lena ibuketa leSwatini njengelive lelingadlala inzima lebonakalako kuchuba debhizinisi ikhone nekusebentela emaveni lamanye lamaningi ikakhulukazi lasendasini yeAfrika. Lenkampani lena isebentela emaveni lalishumi ase-Afrika kanike afaka ikhathi iMozambique, iZambia, iBotswana, iKenya neTanzania kubala lambalwa. Lenkampani seyineminyaka lelinganiselwa emashumini lamabili nesikhombisa solo yacela kusebenta kanike basebentisa umgomo wokusebentela kulelo live lelikhethekile bente ibhizinisi khona. Omunye umgomo wabo kucecesha bonjinela kulelo live babanikete elwati lolujulile. Etindzabeni kubika Pholile Mazia eveni leMalaysia. Silo semhlaba sesemukele inkampani SMH Rail leneshisekelo yekusebenzisa live leSwatini ukuthi lenkampani ifinyelelise lusito lwayo esifundzeni lesendasi neAfrika. Ingwenyama ikhulume ngemuvo yokuhlangana nalenkampani lenesifiso sekusungula ibhizinisi yeluhlangothi lwakaloliwe etigabeni letihlukene lekanekise eveni le-Federation of Malaysia. Silo semhlaba sithi umsebenzi lo wenziwa inkampani iSMH Rail uyadingeka kakhulu kulamalanga ikakhulukazi ngoba kunemikhiqizo ledzinga kuphuma nekungena emaveni. Imbube yemhlaba beyikhuluma ekubeni ihlangane nalenkampani lenenshisekelo yekuchuba nekucala ibhizinisi yalo lihlangothi eveni leSwatini lapho khona ithumise lenkampani ngekubona nekukhanza kufanele ukuthi live leSwatini lisebenziseke ukuthi kube ngilo live lenkampani lelisebenzisa kuniketa lusito lwayo esifundzeni lesendasi neAfrika. Our discussion concluded that let's come together, let's put together some ideas and see how we can form a partnership where you can establish in Eswatini
and then thereafter from Eswatini, you could service all the other 16 member states which are members of SADC, so that business can continue and start to flourish. We are so proud that we could associate ourselves with someone like yourself, Chairman Nara, who we know that if we partner, we can certainly go a very, very long way. And our discussion has concluded that you will send a team as soon as possible to visit us to Eswatini, so that we could see what are the opportunities that we can do over there. You will mostly be welcomed. All the people that you will send will be welcomed with warm hands, and of course give them the right directions, guide them right in the sense as to how you can invest in Eswatini. So we are looking forward that you will be able to send that team as soon as possible. Ingwenyama iphindze yakubeka ngalokusobala ukuthi livekati le-Afrika lisesenensaya lenkulu yekubambisana kudebhizinisi nekuthi lithengiselane. Si lonje i-free trade area i-Afrika yungana kwekuthi i-Afrika seyitrade i-trade emkhatsisini we-Afrika kepha-ke nawubuka ukuthi-ke solo lonjiwe i-free trade area i-volume ye-trade e-Afrika seyingakanani. Uyabona lo ukuthi kusesekuyende lezi kusakudingeka ukuthi sikwende singema-Africans kutoze kufeza leli phupho lesilifisile. Ngakho-ke siyathemba ukuthi-ke nine lesenibafunzi lesinitothola lwati la ndawubuya nalawo ma-experiences lawo nitofike nisisite nisilekelele kuthi nani lolo lwati lendabe senitholile ukuthi kungendeka kanjani futhi sikwende kule level lesetulu kakhulu bekunene. Imvubu yemhlaba inikete lenkampani lethemba natho logcina ukuthi live litawuyibambisa ilisekele uma ifika